Poštovani predstavnici medija, dobar dan i dobrodošli na još jednu konferenciju za medije. Ja vam se danas obraćam ne samo kao potpredsednik Srpskog pokreta Dveri, kao predsednik gradske organizacije Dveri Niš i kao član predsjedništva Saveza za Srbiju, već vam se obraćam i kao žena, kao majka, kao univerzitetski profesor, koji je pre svega Nišlija. U 100 godina, danas je Sveti Olimpije stolpnik i već 100 godina moja porodica u Nišu proslavlja ovu slavu i danas je prvi dan da ja nisam otišla na porodični ručak, ali to je zbog toga što se desio presedan, a to je da sam i ja i jezgro Srpskog pokreta Dveri Niš napadnuti i nakon toga privedeni u policijsku stanicu. Cela Srbija ovo čula i ja želim da vam o tome danas nešto kažem. Obraćam se građanima Niša jer je grad Niš okovan nasiljem. Ovo nije samo nasilje nad Srpskim pokretom Dveri, nad profesorom univerziteta i nad potpredsjednikom jedne političke partije, već je ovo nasilje nad svakim građaninom Niša koji će se pitati šta čeka njega ako je ovo doživao profesor univerziteta i visoki funkcioner političke partije. To nasilje u Nišu proizvod je sprege, korupcije i kriminala u vrhu vlasti SNS-a i u policiji koja ohrabruje nasilje tako što privodi žrtve, a toleriše nasilnike i napadače. Napad na mene i na članove gradske organizacije Dveri Niš u niškom naselju Brzi Brod od strane nasilnika koji su se predstavljali kao vlast, koji su rekli da oni odlučuju o tome ko će se tamo pojavljivati, koji su se predstavljali kao paramilicijska snaga i još više nakon toga reakcija policije koju smo pozvali da nas zaštiti, a koja je napadače nije ni legitimisala, već ih je nakon toga pustila, a nas ispitivala o tome kako oni izgledaju i nas više sati nakon toga držala, kao i direktni telefonski razgovor jednog od nasilnika sa načelnikom opštine Medijana i dobijanja našeg rešenja koje smo od opštine Medijana legalno tražili i uredno dobili, to jasno pokazuju. To takođe jasno dokazuju i fotografije napadača koje smo kasnije otkrili sa gradonačelnikom, sa poverenikom Srpske napredne stranke iz Niša, sa predsjednikom opštine Medijana. One jasno dokazuju da je ova akcija protiv ustavnog sprečavanja i nasilja nad Dverima u vršenju političkih aktivnosti ustavom zagarantovanih sinhronizovano urađena. Mi poručujemo odavde da vlast oličena u SNS-u u Nišu krši ustav i da onemogućava ustavom i zakonom zagarantovana prava na političke slobode. Ko svesnim kršenjem zakona ili na drugi protivustavni način spreči i ometa političko delovanje građana i njihovih političkih udruženja, kaznit će se novčanom kaznom ili zatvorom do 2 godine, kaže krivični zakonik, član 152 Srbije. U stanju potpunog medijskog mraka u Nišu, u stanju kada su televizije subvencionisane novcem građana i plaćene novcem građana potpuno zatvorene za opoziciju, u stanju kada vlast sprovodi svakodnevnu harangu i nasilje nad opozicijom, oblepljujući čitav grad slikama koje govore o tome da je opozicija protiv ovog naroda, kada nasiljem koje se sprovodi nad Srpskim pokretom Dveri, mi sa narodom moramo da razgovaramo direktno i to ćemo nastaviti da činimo. To smo hteli da radimo u Brzom Brodu, gradu velikih domaćina, koji su solidarni i koji su sa opozicijonim potencijalom i izuzetnom solidarnošću i koji nikada nisu podržavali režim. Ovo je bruka pre svega za Brzi Brod i nasilnici su obrukali svoje naselje. Dveri će biti uz te ljude i mi ohrabrujemo njih da nam se priključe i u svakom niškom naselju mi ćemo razgovarati sa narodom. Poručujemo vlasti da prestane da krši ustav i nas u tome neće moći da spreče. Da u skladu sa Ustavom i zakonom narodu govorimo istinu, jer mi smo se onog dana pojavili da bismo obavestili ljude i da bismo skupili potpise za oslobađanje Aleksandra Obradovića, jer vlast pokušava da prikrije aferu Krušik. Imamo poruku i za nišku policiju. Poručujemo im da treba da deluju u skladu sa zakonom i sa svojim ovlašćenjima i da prekid legalne naše akcije, koje su prekinuli da bi nas odveli u policijsku stanicu, takođe zaštita nasilnika na licu mesta i legitimisanje samo nas, pretnja našem članu da ukoliko se bude bunio što razgovara policajac nasilno sa nasilnikom, naše višesatno zadržavanje
i u policijskoj stanici profesora univerziteta i potpredsednika Dveri i puštanje nasilnika nakon 10 minuta je sramota i to je nedopustivo. Vi ste, gospodo policajci, žrtve nasilničkog ponašanja maltretirali umesto da nas zaštitite i veza sa nasilnicima bila je očita. Oni nisu legitimisani kao što smo mi, pušteni su nakon 10 minuta i tolerisali ste pretnje u policijskoj stanici. To je slika režima danas u Srbiji, gde kriminalci slave, a preziru junake. Policija je narodna i prestanite da budete simbol beščašća režima i budite brana ovom napaćenom i izdanom narodu, jer ovome će doći kraj. Karađorđe je govorio, čujte Turci, a mi govorimo, slušaj gradonačelniče, ovo grad više nije. Upropastio si ga i ne pokušavaj da sprečiš Srpski pokret Dveri da govore istinu. Nikakvi kriminalni krugovi i nikakve jeftino plaćene falange kupljenih batinaša neće nas sprečiti da sa narodom razgovaramo i da Srbiju uvedemo u ustavni i zakonski režim. Vi ste sramota ovoga grada. Pored nas je i gospodin Blagotić. Mnogo možemo da govorimo o poštenim policajcima koji se ne žele da vrate na posao uprkos sudskim presudama. Da li hoćete da nas sve stavite u kućni pritvor kao Aleksandra Obradovića, sve koji se drznemo da kažemo istinu? To neće moći i pozivamo vas da prihvatite. Zabranili ste i tribinu koju smo najavili, svesno ste odbacili našu prijavu da imamo akciju u Brzom Brodu da bi nas maltretirali, plaćeni batinaši koji ste poslali na lice mesta i paramilicija koju ste stvorili. To je jadno. Doći će kraj ovom užasu, jer ovo je Niš, ovo je naš grad. Vlast je Rubikon prešla. Ja vam se zahvaljujem. Ostanite još malo tako. Samo nešto za akciju u Brzom Brodu. Da? Aha, hoćete vi? Može, kako hoćete, možeš ti pa ćemo onda pitati. Srž problema zapravo je ono što se desilo 5 dana ranije, kada je režim Srpske napredne stranke organizovao protest koji je bio protiv slobode medija i protiv opozicije. Na tom protestu svima nama su na neki način nacrtane mete, dizala se tenzija i ono što se desilo profesorki Kerković je samo rezultat tih tenzija. Za tako nešto je svakako odgovorna Srpska napredna stranka, čovek koji se verovatno krije u ovoj kući iza nas. Narodna stranka je već 9 meseci upozorava na velike tenzije u društvu, poziva vlast da pokrene neku vrstu dijaloga, da makar malo otvori medije. Nažalost, Srpska napredna stranka je uporna u tome da i pored velike podrške koju Savez za Srbiju i generalno opozicija ima u narodu, ne može da ima ni minut slobodnog vremena na bilo kojoj televiziji koja je pod subvencijama grada Niša. Ja smatram da grad zaslužuje bolje. Ja ne želim da pričam o programu Narodne stranke, naravno, ali više puta smo pričali o tome da gradonačelnik koga ne biraju građani Niša, a građani nisu birali Bulatovića, ne odgovara građanima Niša, nego odgovara centrali stranke kojega je kao 8. na listi imenovala. Sa te strane, kao predsedavajući Saveza za Srbiju u ovom trenutku, pozivam Darka Bulatovića na televizijski duel, gde bismo pokrenuli sve ove teme koje muče građane i gde bi on mogao da dokaže da nije gradonačelnik samo članova Srpske napredne stranke, nego i svih građana Niša. Hvala. Zašto su vas, koje je obrazloženje da su vas odbili u Brzom Brodu za dozvolu za štand? To je jedno. I drugo, koliko je trajalo to u policiji i zašto ste toliko dugo održani? Šta se dešavalo? Srpski pokret Dveri je, kao i za sve akcije do sada, tražio od nadležne gradske opštine dozvolu za zakup javnog prostora, jer takva je procedura. Za štandove se traži
zakup javnog prostora, a za javno okupljanje preko 20 ljudi se obaveštava policija. Mi smo taj zahtev uputili, međutim objasnili su nam da su nam potrebne još neka dokumenta u odnosu na one ranije. Mi smo sva ta dokumenta pribavili, bilo nam je potrebno 10 dana da ih pribavimo i mi smo za sve lokacije koje smo tražili, bilo je 5 lokacija, dobili dozvole, one su tu kod nas. Međutim, za opštinu Brzi Brod su nam rešenje odbacili sa obrazloženjem da se ne radi o javnom prostoru i da je opština Medijana zato nenadležna. Takođe, pozivaju se na obaveštenje koje je sekretarijat grada Niša poslao, da se ne radi o javnom prostoru i da nam za to nije potrebna saglasnost za održavanje akcije na štandu. Sa tim smo i otišli u Brzi Brod i stali na lokaciju koju smo prijavili, međutim, nakon toga nas je možda minut nakon toga su se pojavila dvojica ljudi nepoznatih i predstavili se kao ne znam ni ja kako, ja sam ih pitala da li su šerifi, oni su rekli da možda i jesu. I vrlo agresivno, uz pretnje, uz uvrede, vrlo banalne i meni i članovima Dveri, su se vrlo agresivno ponašali. Drugo ste me pitali... Policiji, koliko je trajalo i zašto je to? Mi smo, kada smo videli da se situacija oteže kontroli i da je nasilje vrlo verbalno očigledno i pretilo da pređe u fizičko nasilje, jer ja sam jednog od nasilnika pitala zbog čega se ponaša siledžijski, on mi je pitao hoćeš da te udarim da vidiš da li sam siledžija. Mi smo odmah pozvali policiju kada smo videli u što to prelazi. Policija je došla relativno brzo, za to vreme je nasilnik pozvao opštinu Medijana pred nama vrlo otvoreno, razgovarao sa načelnikom ili je se predstavljao da razgovara sa načelnikom i za minut je dobio na svoj mobilni telefon kopiju našeg, odnosno elektronsku verziju našeg rešenja i tumačio da to što su odbacili zbog nenadležnosti naš zahtev i što zapravo ne radi se o javnom prostoru, da je nama zabranjeno da se tu pojavljujemo. Praktično je prekoračio ustavna ovlašćenja da nam onemogućava političko delovanje. Tako da je to nasilje nastavljeno, nazvani smo lažovima i tako dalje. Policija je po dolasku na naš poziv legitimisala nas i bez legitimisanja očigledno je bilo da se poznaje što se izdvajali na stranu policajci sa njima i kad je jedan od naših članova, naš saborac Goran Matić, pitao zbog čega sami sa njima razgovaraju, a ne svi zajedno, zaprećeno mu je da će biti priveden i da će protiv njega da budu primenjene mere napada na službeno lice. Nakon toga su nam rekli da moramo da odemo u policijsku stanicu. Ja sam rekla da mi nećemo otići sada jer naša akcija traje, da policija nema prava da prekida zakonitu akciju. Međutim, oni su rekli da mi moramo da pođemo jer će nam biti upućene krivične prijave. Mi smo nakon toga odmah otišli. Nakon 10 minuta sam videla da su pušteni ljudi koji su zajedno s nama tamo otišli, ovi koji su nam pretili. Mi smo ostali otprilike 3,5 sata tamo, uzimani su izjave od svih nas. Ono što je jako interesantno je da je policajac, imam njegovo ime i broj, koji nas je legitimisao na licu mesta u Brzom Brodu, 4 puta ulazio u kancelariju gde su davane izjave i nakon izjave svakog od nas izjavu čitao i bio pritom vrlo uznemiren. To je posvedočio advokat koji je sedeo sa nama u kancelariji koga smo zvali da prisustvuje razgovoru. Takođe, mojim saborcima, dok sam ja davala izjavu, u policijskoj stanici prećeno da nam ne padne na pamet da više dođemo u Brzi Brod, jer se policija više neće pojaviti. To se desilo... Pretili su ovi iz Brzog Broda? Tako je, naravno. Oni su nakon toga pušteni, ja nakon toga više nisam imala nikakav ni susret, ni kontakt sa njima, niti sam ja znala do tada ko su oni. Tek nakon toga su se pojavile fotografije i da se vidi da se radi o ljudima bliskim vrhu SNS-a, slike sa poverenikom SNS-a Niškim, sa gradonačelnikom Niša, ali to zaista nije prvi put da se nasilje sprovodi od lica bliskih SNS-u. Vi se sećate protesta 12. aprila, kada su mladinci SNS-a vršili nasilje nad mirnim građanima na prijavljenom skupu u Nišu, dok je govorio predsjednik moje stranke Boško Obradović, tako da to nije prvi put da se vrh SNS-a Niškog povezuje sa nasilnicima. Ja ne ulazim u njihova dosije, a to neka bude posao policije. Ali ovde je šokantno postupanje policije koja se prema žrtvama nasilja ponaša kao prema zločincima. Ja sam se osetila vrlo neprijatno, čak su mi u jednom trenutku u policiji ponudili da me do toaleta otprati službenica policije jer sam ja privedena.
A jesu reagovali na ove pretnje u policijskoj stanici? Je li reagovao neko? Nisam videla nikakvu reakciju, ja nisam videla ni te pretnje, o tome su mi saborci posvedočili, ali reakcija policije nije bila. Ostanite još tako samo. Takođe, dodala bih još nešto. Dodala bih pitanje za gradonačelnika, da li u svetu postoji, u civilizovanom svetu postoji grad gde profesora univerziteta i potpredsednika parlamentarne stranke privodi policija, uzima mu izjavu i njegovim kolegama stranačkim duže od 3,5 sata, da on ne pozove i da pita o čemu se radi. Takođe postavljam pitanje načelnici okruga, nekadašnjoj novinarki Dragani Sotirovski, koja se više puta deklarisala kao zaštitnik žena u borbi protiv nasilja, zbog čega, ukoliko ima, a ima moj broj telefona, me nije pozvala da pita o čemu se radi. Mislim da i njena novinarski angažman prethodni, a takođe politička funkcija na to obavezuje. Naravno, uputit ću pitanje i predsednik opštine Medijana, s kim je razgovarao jedan od nasilnika i komu je poslao naše rešenje. I takođe pitanje za poverenika SNS-a u Nišu, odakle mu tolike veze i o čemu svedoče veze sa pripadnicima nasilničkih falanja. Hvala. Protiv policajaca koji su prekoračivali svoja ovlašćenja za mučenje i za nasilničko ponašanje, a prema maloletnicima. Disciplinska komisija Niškog suda je odbila da je oslobodila odgovornosti te učesnike, protiv njih sada vodi krivični postupak. Ništa o tome malo znaju i vreme je da Niš to sazna. Policija treba da se bavi gonjenjem kriminalaca. Nemamo informacije o tome ko pali automobile u Nišu. Nemamo informacije o tome, o ubicama muža inspektorke u Suku koji se desilo pre određenog vremena. Tako da ima mnogo posle policija, a ne da privodi građane koji ih zovu u pomoć i zaštitu od nasilja. Jer ovo je narodna policija, a ne policija SNS-a. Vremena su promeniti. Ja se svima zahvaljujem na dolazku. I nastavljamo saradnju sa slobodnim medijima.